na tian'andre na tsy tian'andre na vasirandre zahay tsy vôlivolana raha marary ny vahoaka, zahay tsy vôlivolana izay amin'ny raha tokony volagnanay hazy, zahay tsy vôly anohy andre na tian'andreo na tsy tian'andre satria marary ny vahoaka. Ya volagninay amin'ny vahoaka ny marina ary mbola itoy izy ty ivolagniny amin'ny sesesake ino moa ny raha tokony fantatry ny vahoaka mikasiky ny fitondrana. Magnano mbola tsara atsika jiaby vahoaka ny Maroantsetra tsy vaky volo, na eto Antoerana na agny Ampitan-Dranomasiny na ivelany district ny Maroantsetra. Magnoloana ny fanehoan-kevitry natao tamina radio maromaro teto Maroantsetra, zay regnitsika ny fomba nagnanaovanjare azy ary tsy sambany nisy teto iregny fietsika karaha iregny fa misesisesy ary efa atao lamody mihitsy ny fagnanaovana koragna magnan'igny. Dia nanapa-kevitry moa ny tegnako aneho ny fanehoan-kevitry mba horegnitsika vahoaka jiaby. Izy igny anefa tsy nampihetsiky zahaby ary tsy nampatetretry zaha, fô na dia zay ndraiky zaha tsy maintsy manana raha volagniny ary manana hevitry na manokana mikasiky izy igny, satria malalaka ny fanehoan-kevitry amin'ny tany demokratika sy amin'ny tany republikanina karaha i Madagasikara. Diriko voalohany makasiky ny fifidiana, malalaka ny vahoaka isafidy olo tiany andeha hitondra azy, tsy tokony ho isy olo aneritery, tsy tokony tiritireny, fô isaka 5 taono mivolana ny fanjakana, mifidiana andreo eo zare, olona tian'andre hitondra andreo mandritra 5 taono magnaraka ka. Dikan'izegny aza tiritireny ny vahoaka isafidy olo tiany, na tery ankoliky zay nke io na tery mivanta, fô zare io mahay olo tianjare, mahay olo afaka hitondra zare, ke tsy azo ataony maneritery ny vahoaka fô aveloany vahoaka isafidy ny olo tiany hitondra azy. Satria amin'andre vahoaka ny fahefana amin'ny andro kehy, amintsika vahoaka ny fahefana, malalaka anao isafidy le olo tianao hitondranao mandritra ny 5 taogno magnaraka. Izy koa tegna olo be andre, izy ka tegna olo ipetraka maha olo maventy andre andre, tokony hain'andre miara miasa amin'olo jiaby zay mety ho lany be ny tanàna magnaraka aky. Fa raha andre zao no tsy hahay hiara hiasa amina olo zay ho lany ake, tsaratsara amin'andreo mametra-pialana fô mety tsy tondran'andre zegny ny andraikitry nankininy tamin'andre, satria tsy sambany nisy teto Madagasikara ary tsy sambany nisy teto amin'ny distrikty ny Maroantsetra ny olo tsy nitovy antoko samby nitondra. Tokony mahay miaraka miasa ny olo mboatendry sy ny olo mboafidy, na dia tsy mitovy ny firiana ara-politika aza. Karaha tsy hain'andre ny iara-iasa amin'ny olo zay tsy hitovy antoko amin'andre zay olany ake, dia mametra fialana andre fa tsy tivitin'andre ny andraikitry izay ankininy amin'andre. Mandiky Maroantsetra fô tsy mahay miara-miasa amin'olo tsy mitovy antoko aminazy. Maroantsetra fô kandida natolotr'andre zao efa nagnanaovan'andre sondage efa tamam-bola tankerinandro elitsy amina taogno lasy teo, ary misy nampagnitignen'andre avy te tsy nahazo mandat, efa maro ny famolovolana nataon'andre hazy. Ya ka za koa tamina placen'andre tsy tokony nagnano propagande lasy te, fô tsy haiko fô mahatonga andre amin'ny andro ke mbola mirotoroto ahilahila mantrenitreky mandeha magnano propagande. Sao de mbo fa misy magnahy moa ny tegnako, sao de mbo fa misy ny fikatsana tombontseo manokana ny le ataon'andre zao, satria lasa resaka antoko ihany no ahindrahindrin'andre fa tsy ny fitiavana tanindrazana. Mikasiky ny antoko PSD manoka, zay lazaigny fô mpanohitry fampandrosoana eto Madagasikara, ary ny tokon'andre lasy te moa ny agnarana eto amin'izy igny sy ny agnarany lehibe ny antoko i amin'ny andro akehy.
tsy pahiky maro ny rano ny filazana fô manohitry fampandrosoana ny antoko PSD. Manana ny foto-kevitry ijoroany manokana ny antoko PSD, izany hoe zany ny décentralisation effective na ny fitsinjaram-pahefana tegna izy izay inoa nefa lakile fampandrosoana eto Madagasikara amin'ny andro akehi. Manana maizy azy ny antoko PSD satria avy nitondra teto ary fitaratra tamin'ny fitondrana jiaby nisy teto Madagasikara ny fitoana nitondrasan'ny PSD zay nitariny Andriamatoa président Philbert Tsiranga. Atsika tsy mitovy hevitry ara-politika fa ny tanjono ampandroso kosa tokony hitambara. Andrefa manana paikady, efa hitanay paikadin'Andre fa ny fahitavanay azy fontro loatra ny tsy fatombanana zay misy amin'ny andro kehi. Porofony zegny na eny jaly ny vahoaka efa maro ny olo tsy mavidy na haniny hoaniny, haniny tadiaviny niany hoaniny niany. Maro ny olo mikajy moto miandro kehi tsy mavidy essence satria nakitra ny soliky. Maro ny ray aman-dreny tsy matafiditry zanany mianitra tsisy vola. Maro ny kapoa bary ny akitra amin'ny andro akehi ary ny lavani zay antierana zay fototry fiahignantsika ty amin'ny district ny Maroantsetry nidina dia nidina tanteraka ny vidiny tegna mijabala gengana ny vidiny lavani amin'ny andro akehi io zay very fagnambola velo ny vahoaka. Izegny ny atao hoe jaly. Andre doko tsy mahity raha zegny. Mijaly ny vahoaka. Sa zegny ny atao hoe fandrosoana. Izegny ve ny atao hoe fandrosoana iambesan'ny vahoaka amin'andre. Hitantsika ny hôpitaly zay tapaka jiro amin'ny andro akehi. Nandritra herinandro mba tsy lazako hoe vola maromaro. Tapaka ny jiro. Ny olo andeha andidy miantoko essence. CSB tapaka ny jiro. Zay hitany vahoaka miara ary nagnandefanay publication tam Facebook zay zavatra zay. Zahay mpanohitry tompoko fana aminandreo mampatsiahy, fana aminandre miady ny tombontsony district ny Maroantsetry fa tsy mpanohitry ny fandrosoana. Oka zavatsara ny resaka. Mijaly aeriky ndraiky ny kao, mijaly ny vahoaka very fagnambola velolo, ny vahoaka tsy mahay atsimo savatra, ny vahoaka amijaly mahazo azy. Ny raha hitanay ataonandre laharam-pamehna amin'ny andro ke tsy raha tegna ilain'ny vahoaka. Agnamia ohatra vitsivitsy za. Mikasiky ny vary hybride izay faregninay tatoato mo ny fitondrasana vary hybride aty amin'ny district ny Maroantsetry. Ino mo ny tegna laharam-pamehna ny vahoaka amin'ny andro ke mikasiky ny fambolena. Ny tegna laharam-pamehna vahoaka mikasiky ny fambolena dia ny barazy. Tsy ny ambembary hybride ratsy fa ny barazy no laharam-pamehna. Raha za mamaky page Facebook nandre ko za tsy mahita mivolana barazy ena ko fo ny ambembary no tegna hita misoratra ko amin'ny andro akehi. Mila barazy, potiky ny barazy amin'ny commune maro eto amin'ny district ny Maroantsetry ka mila arenina engana dia engana raha tamokatra varatsika. Mbola maro ny ambembary amin'ny vahoaka akagny. Tsy ambembary ny tegna ilainjare fa barazy. Ke andre zao andraikitra andre no mitondra ny mpanatanteraka ary ataova faran'izay engana ny hitondrasinandreo fagnamboarana barazy egny amin'ny district ny Maroantsetry fa azo atao fagnompagnotiniana poakaty. Izy ka aretiny ediko ny raha ty fitana aretiny calmant fô raha menandre zahay igny. Calmant fô raha menandre zahay fa tsy tegna fanafody tokony ampahivina zahay. Izegny mahatonga zahay mitaregny, mivolana, manohitry i raha zegny fa tsy manohitry fampandrosoana. Zahay manohinandre ndraiky mampatsiahy andre amin'ny raha magnanjay ndraiky ataonandre fa manohitry fampandrosoana. Atao alako bika tsy tiako tarehy. Tsy manohitry fampandrosoana zahay tompoko fô mampatsiahy ary manohiny satria ndraikindraiky tsy azonandre ono ny raha misy. Ary ialanay atsigny, ialanay fondro, na tianandre na tsy tianandre, na vasirandre. Zahay tsy volivolana raha marary ny vahoaka. Zahay tsy volivolana izegny amin'ny raha tokony volagnanay azy. Zahay tsy voly anohy andre, na tianandreo na tsy tianandre satria marary ny vahoaka. Ya, volagninay amin'ny vahoaka ny marina ary mbola itoy izy ty. I volagninay amin'ny sesesake ino mo ny raha tokony fantotry ny vahoaka mikasiky ny
fitondrana. Ireny koa le mikasiky fifidianany. Mbô hitanay ny candidat le toagnanandre amizao io. Maro ny kilema, maro ny toetra, zay azo ikritikegna zare, zay azo itsikiragna zare. Fô zahay mbola nangigny. Fô amin'ny andro ke io, ny fotoana ivolagnany raha zegny, ary vahoaka ira tsy mivolagna fô eny vahoaka toetrany olo aby zegny, eny vahoaka ny kilema, itsarany vahoaka zareo amle 11 décembre eto atsika mahita azy tompoko lasy tompoko vavy. Zahay tsara nanosotry fampandrosoana teto, fa kosa mitsikera izay mahazo zahay, izay anagnane fahefana feno tanteraka satria demokratika i Madagasikara. Demokratika ny tanitsika Marantsety ty, agnatin'izegny ny commune rurale mahazo mivolagna ny olo jiaby. Anagnane fahefana feno zegny tompoko. Zahay la zegny fa mbola zaza, mety resaka taogno le tsy mitovy zegny. Fa eto tsisy zaza tsika io. Zahay hitonandre io vogno, sahy, ijoro amy foto-kevitry zay mariny, zay hitanay ampiova, ampandroso hitantsika ty. Tsy maintsy mandray andraikitry zahay amy tantsika ty. Zaza mety zaza fa hitavinandre zahay, fa toetra ny volagniko aby regny mampibaribary, tsy maha olo maventy andre. Mikasiky zahay tanora, andre mo efa nirasakatra taminay, mo zahay ande taonandre mpanosotry fampandrosoana, aeriky ndraiky ka. Andre mo efa nirasakatra aminay, mo zahay ande ataonandre manosotry fampandrosoana, zikaratra nirasenandre amy mampanosotry fampandrosoana zahay zegny mbo boa aminay hely edy, zahay mbo tahita ary mbo tianay ho hitany vahoaka ka. Tsy karatra no mampanosotry ny mpanosotry, fa sata no mifehiny fanoerana eto Madagasikara na agny ivelany Madagasikara. Zahay la zegny mbola zaza amin'ny andro aty. Mety resaka taogno angambany tsy mitovy fa eto tsisy zaza zegny fa samby olo be olo jiaby. Zahay tanora vognono, sahy, ary vognono ijoro amy foto-kevitry zay famarinana anagnanay, tsy misy fisalasalana andeha ampiarina amy district ny Marantsitry. Tsy maintsy mandray andraikitry zahay tanora, na tianandreo na alanandre. Aminandre ny fahefana amizao. Hitanay ny fagnanaovanandre azy. Hitampoko, hitam-pirenena ny fomba indesinandre mampiatra zay fahefana zay. Maro ny tsy aminazy amin'ny fomba fagnanaovanandre azy. Fahitanay azy de zao. Fahefana andeha anivitivana olo amina radio, fahefana andeha angoliana vahoaka, fahefana andeha isomagna saignim-bahoaka, fahefana andeha ankilifahan'olo, fahefana andeha andribiribena vahoaka, andeha aniritriana vahoaka. Zegny ny fahitanay tanora, fahitako azy ny fahefana zay misy aminandre amin'ny andro aky, satria hita miariary amina raha ny sesisesy tamy radio tatoato zay, ny endriky isehoany zay. Zaza fahitavinandre zahay, fô itoetrinandre mampibaribary ny tsy maha olo maventy andre. Fa tanoragnanay ty, ientinay ampandroso Marantsitry, ientinay agnitsaragna ny raha tsy mety, ientinay itsikiragna ny raha tsy mandeha araka ny tokony ho izy eto Marantsitry. Fa ny fahefagnanandre andeha tao hino, andeha ambolegna fifandrafesa, andeha fampianaran-dratsy amina radio, io fahefagna nandre zao dia ny fahitavoko azy, ny fahitavanay azy, andeha ambolenandreo ny fifandrafesana, ny faratsina fiarahamoniny eto Marantsitry. Zegny ny fahitavanay tanora i raha ataonandre zao. Ny olo tokony agnanitra ndraiky amin'ny andro ke andeha anary, zegny zala tsy pare raha zegny fô alotsika ty samby alakony raha satria tanàna iaramanina. Mantika zay tanora zegny andeha amia leçon andre, ary raha zegny no ilainandreo, amiena leçon andre amin'andro manaly. Ary zaha manokana sy tanora miaraka aminaha, vogno agnano débat, vogno agnano adevitry, rasa andre amin'izay
nava farany fifidianana izy ka mbola raha mikasiky tandraznatsika ty edy mikasiky fampandroany marantsetry mikasiky tombotsony marantsetry edy koragna vogno niatriky débat agnano débat aminandre zegny ny tegna alors ny amaragna ny koragna iregniko hely mikasiky fifidiana satria ty zegny naviany resabe tagnatiny aroa andro tato zay tiako mivolagna amintsika vahoaka jiaby tsy ankanava oka tsika mba hotony mba ho tompony tenany amy safidy ary mba tsy agneky ny teritery zay atao amintsika mikasiky ny fifidiana fô mbo hijoro tsy atahotro fô atsika vahoaka baky le fanjakana zany atsika ny fanjakana amintsika feno ny fahefana amin'ny andro ake io atsika misafidy le olo tiantsika atao ray aman-drenitsika ke aza matahotro aza misy olo atahora tsisy olo manjary atahora ake atsika no mibeko atsika no patron ny olo aby mitondra hi eto ampamaranana fotoanany propagande mo atsika amin'ny andro ke io zahay mo manana antoko politikinay eo ary maro anisany olo agnatiny ty antoko politiky PSD ty oandre zay ambanivolo agny mety misy mahita andre amin'ny afitra ty zay magnaraka amin'ny Facebook manana candidat maromaro atsika ambanivolo akagny candidat PSD zay vognono sahy manana paikady indesiny mampandroso ny commune tsaraikiraiky misy atsika agny ary candidat misokatra ho an'ny olon rehetra ary afaka miara-miasa amin'ny fanjakana zay mijoro amin'ny andro ke satria tsy maintsy are asa ihany na tiana na tsy tiana na ny candidat PSD na ny candidat indépendant na ny candidat irmara ka dia vogno ny candidat PSD io magnasa atsika vahoaka ifidy zary regny ny eto amin'ny tampotanànany Marantsetry misy candidat telo mo eto an-tampotanànany Marantsetry ka anaomiko andre jiaby an-tampotanànany Marantsetry alo atsika ifidy ny candidat laharina voalohany Rakoto Armanga Angélique Paré zay tanora sahy vogno ary manana vinana asa mazava tsara enti mampandroso ny commune urbaine Marantsetry ka aloha atsika jiaby Marantsetry aketo ifidy ny candidat laharina voalohany Rakoto Armanga Angélique Paré fô efa tegna pare izy hitondra ny commune urbaine ka magnano fisorona atsika jiaby antimaroa jiaby na agny ampitan-dranomasy na ivelany district ny Marantsetry na atsika ambanivolo na atsika eto an-tampotanàna nagnaraka na dia somary lanilany mega hely ny zafo samby tiantsika hitandrazana tio ary samy manana asa aloha amty atsika misotra misotra nde jiaby vahoaka vogno zay tanora hitondra anjara birikinay ary ijoro manomboko niany ny tanora eto Marantsetry na ny agnambanivolo na eto an-tanambeo hitondra anomboko andray andraikitra amin'izay mikasiky rahahany Marantsetry tiako Marantsetry atsika jiaby samy tompony ny vahoaka no loha laharana misotra tompoko lahy mankatelo tompoko